ile saluka semfundo vuma ndoda avume ezweni isandla sombethe ezulu lomhlaba Dr Mshayi wabashayi Dr Mshayiwezitha lo ngempela kunzabe kuzihlabe ngekahlabe hlaba ngophondo phansi buye nodaka ndoda endala bashe bayinyathele biku indlondlobale phambi kwezithaza izibuye zigeqa ngedolo zithi bayethe zibuya nensapho zazo zithi hayi sizocela uncedo amandla ngaka kanti wena mfana omncane kanje wathatha Mshayi ubashayi wathi ongena kwadidizela umhlaba wonke wathi ongena kwadidizela wanyaka eAslandani yonke wanyaka eStern Cape yonke ngempela aloko ninikhumbuza madoda ngithi mina ngaphe kwendoda amadoda ngaphe komhlaba uyalingana nqinqinqi ngempela ngenza into zenzeke hayi okay andikho ke lapho ninibona nje ngisehlathini ninibona ngisehlathini ihlathi ngiyalithanda ngoba ihlathi liyimpilo ihlathi linto yonke kwimpilo yama-Afrika ngiyabulisa ke ngiyabingelela kumhlaba kumagumbamano omhlaba jikelele kusizwe kuma-Afrika ngithi camagu ngithi bayethe kubo bonke futhi ngeke ngikushiye lokho abalandela ipage yami Dr Mshayiwezitha TV ngiyababulisa ngiyababingelela nabanye abenganiboni ngithi unkosi nomusa namanyange ngangima angafikelela nakubo namhlanje ke hawu ngiyanjelwe indoda yamadoda haha kehla lamakhehla awu mkhulu wami hey Nkosi yami ngivele ngajabula namhlanje ngathi ase ngivele ngicela igusha ngoba nikubona yebo mkhulu usiyambela ngani khehla lami lokho wathi wena hayi khona ngicela sishaye ivideo namhlanje ngathi khehla ngoba sowushilo ngizoyikhupha kumedia kunjalo mkhulu yeah kunjalo mkhulu kunjalo mkhulu kunjalo okwasagcinana Nkosi yami ngibaqale ndibulise yes kubalandeli bonke baka YouTube abalandeli bonke baka Dr Mshayiwezitha size kuwe mkhulu sithi ngizobonga hawu Nkosi yami sobonga nje mkhulu ngayo yonke into othanezela yona ngoba bengicema sawudibana apha kwi-festive cha sikwazanga ukudibana ngenxa yemeko ingxayinde camagu sibandibulele kakhulu mkhulu because sagqibelana ngisakhumbule mkhulu kehla lami bali sisuka kude mkhulu mkhulu ngiyakukhumbula sisenazikeni eDice eDice mkhulu usalaphela endlini hayi onezigubhu ngaphandle Ngisendlini ngaphakathi lapho mngana memdansane eDice mkhulu eDice uyakhumbula unansi kanti ukufuna because uqala kwami udibana ndakubona ku-YouTube uyakhumbula uhleli nesikali okay isikali senyama uDr 2+2 okay sadibana lapho ndakufonela ye mkhulu ubantu seDice endaweni ekuthi bakuthiwa kuphi emabhayini amaflagini kwakuyinyanga amaflegi ha emnganami akayinyanga amaflegi hayi emaflagini akukhangela mkhulu kwakuyicawa okay nakufuna icawa yonke nakufumana nakufuna almost I think 8 days nakufuna kusukule kusukule 9 ha indoda lapho ke ngokumkhulu wanisiza khona because ekwakubheda mkhulu kwakubheda uyakhumbula kuwe ndafika ndikhala ngespider web ebusweni umkhozelelwano nomnambuzelana nomzimba yabona umsebenzi nomama wakwami engekho right engatholi umsebenzi ubheda hey dale wena hayi yebo mkhulu
Hey Nkosi yami. Hey. Sisuka kude mkhulu because ebazizwa qala nje unazi kusifasa wasigquma sifake ebhotweni sipheka tshintsha izinto njena because buyakhumbula umama wafuna umsebenzi buyakhumbula kaka ndafumana ipromotion Hayi ndafumana ipromotion Emnganam awumekehle lapha Emnganam lento not a joke ayojoke mkhulu Emnganam ngifuna mina ubabekelela ukubala anokuthenganga mfowethu angikuthenganga angihambanga ngiyakucela ukuthi ukhulume izinto ezikhulumayo kodwa uyangilanda straight la ngiqale khona usebenza hey okay njalo mkhulu Sheka ngoku mkhulu bunganilandanga yeah sheka ngoku ba ndizisele ndisukile ndazityalekile ndaza kulo so mkhulu waninceda kakhulu awutshilo kumathi izinto azizoba yi-overnight don't have magic hey angina magic mnganami ngiqiniso because izinto ziyenzeka mkhulu ziyenzeka izinto ziyenzeka ubomi buyaqhubeka ewe phana pha yabona phana pha but kuyenzeka zonke ezazinto eziyamkhulu ndazithethe kulo ndazicela yabona nento kwandinika zona ezizami endingazozidalula kwi-social media fihlo zethu yabona hayi but mkhulu ndiyabulela kakhulu mkhulu ndiyabulela kakhulu yola lento ndithatha isikhathi ndithi hayi mkhulu akho ngxaki masenze nje ividiyo because ndilibonile ipage lakho because awungenalo ipage kuqala sasingenalo ipage awungenalo ipage kuqala umanufacturisha kusikali naqethe yakhona but ndiyazibonisa subscribers ziyenyuka ngoku ziyenyuka nama-comment ndiyabulela mani ndiyabulela ndithi naye wonke umuntu ofuna uncedakala makasondele kuDr Mshayiwezitha usetolofiyeni uyafumaneka inamba ikhona uzayibiza kanye kwinantsika kwilokhuza kwipage lakhe Mshayiwezitha uzayifumana inamba yakho niyatholakala ndiyabulela mani mkhulu ndiyabulela kakhulu ndiyabulela kakhulu hayi babukeli mhlaba Africa world ngiyazwela nezimamelelo mina ngaphekwa ngaphekisiswa ngiphekela isizwe ukuthi ngisincede ngenene nangenyaniso lubizo mina ngangenwa lidlozi lokuphilisa lokunyanga lokunceda neliqiniso lenkulumo leni yangihlupha lenkulumo lena ingithinta inhliziyo ngoba mina ngangazi ukuthi kwelo lesi sikhathi lesi ngaze kwizinga enkulu kumanje ngaze mhlawumbe ngabe ndikhuluma yangizwa ngithini yebo mkhulu okay andikho ke lapho kodwa besigqitha ngithi mina #ayikho inkomo yobuthongo Dr Mshayiwezitha lo Dr Mshayiwezitha lona ngempela Dr Mshayiwezitha thatha hamba ambophila mina ngiphatha kwenzeke usikhahla makhuluma kwenzeke udokotela wami lo futhi ngeke ngidlale ngaye oloko ndikhuluma lokho futhi andikufihlisi andina andoyiki muntu ngalonto andikho ke lapho ngithi mina ngiyabonga kukhona abantu abakwaziyo ubuya empilweni bazobonga ukubonga ngento umuntu enhle omenzele yona kubalulekile futhi kungamsiza ngaphezulu kuba esizakele nayi number yami 067 94 69 570 Dr Mshayiwezitha lotholakala ngo6 kusasa iyoma ngo6 ntambama angifonela ebusuku angiwathatha ama calls ebusuku siyabonga bye bye